kuba yarigeze gufungwa ndetse akanatoroka gereza ntabwo byakwiyeho ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amugiriye icyizere ngo amugire Minisitiri w'Intebe. Uyu Nsengiyumva Dr Nsengiyumva Justin yarafunzwe ndetse atoroka gereza. Niki cyamuteye gutoroka gereza cyangwa se yafungiwe iki? Byose nibyo ngiye kuvugaho muri kiganiro. Murakaza neza. Ngenda Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda. Ikaze. Abanyarwanda benshi batunguwe n'inkuru yasohotse ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ahagana ku mugoroba. Yavugaga ko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yamaze gusimbuzwa ku mwanya yari amazeho imyaka ikabakaba 8 yose, dore ko ari umwanya yagiyeho muri 2017 akaba yaragejeje 2025 akiwuriho. Byavugaga ko uyu mugabo Edouard Ngirente Dr yamaze gusimbuzwa undi mudokteri ufite ubuhanga cyane mu bijyanye n'ubukungu witwa Dr Justin Nsengiyumva. Mu myaka igera ku 8 uyu nguyu Edouard Ngirente amaze kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe, nta kintu na gito kibi Abanyarwanda bari barigeze bamwumvaho. Yakoze inshingano ze nk'uko bikwiye, Abanyarwanda ibyo niko bari babizi. Ariko batunguye no kumva ko kuri uyu mwanya cyangwa se muri iki gihe yaba yasimbuye ku nshingano ze. Gusa nta kibazo gihari kuko nta kibi kigeze gitangazwa n'ubundi Edouard Ngirente yaba yakoze cyaba cyatumye ava kuri uwo mwanya. Uyu Dr Justin Nsengiyumva ni umugabo w'umuhanga cyane, umugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'iby'ubukungu, impamyabumenyi yakoreye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse yewe akayikura mu ishuri rizwi nka Leicester riri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umugabo w'umuhanga cyane mu bijyanye n'ubukungu, yakoze imirimo igiye itandukanye yaba iy'ubuyobozi ndetse n'ibindi. Reka ducemo mumwe mu bijyanye n'iby'ubuyobozi yakoze mu gihugu cy'u Rwanda mbere yuko tuza kwifungwa. Uyu mudokteri yakoze mu Bwongereza nka Senior Economic Advisor muri Office of Rail and Road kuva 2016 ndetse akaba yaranakoraga mu kigo cy'umuryango wa UK's Department for Work and Pension. Aho hose yakoze muri uwo mwaka wa 2016. Yakoze kandi nka Police and Research Department Manager muri Refugee Action mu Bwongereza, aho yahakoze muri 2009 kugeza 2013. Aho hari mu Bwongereza. Ariko uyu Dr Nsengiyumva no mu Rwanda yagiye agira inshingano nyinshi. Uyu Dr Nsengiyumva yigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, aho yagejeje muri 2008 akiri umunyamabanga. Uyu kandi yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa nyuma ahangaha mu mwaka wa 2008 nibwo yaje guhura n'isanganya yewe ryanatumye yisanga muri gereza kuri station ya polisi. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2008 nibwo ibinyamakuru bitandukanye harimo n'icyo bita The New Times